نرمال كن يم كناستن باراشمه باجلين ان لربان لنجا جنغواس me shala do shang man murle dang jok shaka kep ko shiga gad peche ko me pibor KGPAA Greater Pibor Administrative Area re wishan team murle ne tikatin an wala shang ngwan ka pa dio koron kina daro jendang ro dongwan nyen gwas dan ban ler ban linga digiti jino jin nyak nasen ko kien lerama ka ko subscribe ko bi lerin kon ba non ka bi ko mala shub ka ka gor ba jin ba bi notification bell bi jetwa shit kemen shaling ga tay da gwasamo shala no sha ne diok cha ka kep re wicha ka pibor ne ta gwi ka ken o ken pe gato ken ba lat ka jaban o ken ne tin kola na kila kanok la kan ka kwal kene to kep ko kuma murle ka pibor ke GPAA Greater Pibor Administrative Area en yen gani titi be ka kor ka me shaga dang dich chaka pech ke Equatoria ka Central kana Eastern Equatoria ka shwa ka wo jok kuma pibor ke GPAA kan gada to radian tinyar dang man tegatin ka gadol kel ka gati tani shi ka gati didalong en Greater Pibor Administrative Area Deputy de ki Ramadan la Deputy Chief Administrator Ramadan la kwara rawda wun mishala Joseph Abula jaram top gata kama ka kumi Equatoria ka kor kame shaga to shakanan shukan gada to shukan ka jekka shukan ka lan ko be gad bukan ngon ko gad chala do ken ka gad meant to go to chiro lat re rope tilla ogya maikana kana ga kan gad me sha ka lan shikan gadang de ko tongun shala do shikan ne dang jok shikan ka yen kane to kon be ken no kane to kon nang gad sharo ma sha jala do ku ma jatin tama gor netin kon tin chiro lasko biken nangna bika mainok ka biken gad biken kanang ka bom re which ka Greater Pibor Administrative Area ke wajaba ke wajmorleni shane dr to shaka kep na me jel dande calling gor no jin bi nyaka nasen ko kien shane dr shaka bentama kare yena shana mo shajala nono biate kamal